العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Svaka zahvala i hvala pripadaju uzvišnom Allahu Đelešanuhu, onolika kolika je njegova veličina i onoliko koliko njemu uzvišenom dolikuje. A zatim neka je salavat i salam na Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji slijede din Islam do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, uvaženi kolege i imami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro nam došli na našu prvu ovogodišnju tribinu na temu Sedmerica u Allahovom hladu. Prije svega još posebno želim da poselamim sve naše goste koji stigli, a među njima Safeta Efendiju Karahmetovića, glavnog imama Bosanskog Šamca, Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Šamac, selamim Nisada Efendiju Drndića, također profesora Amira Efendiju Hodžića, profesora u Behrambegovoj medresi, selamim Islama Efendiju Hrnića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Čelić i naravno našeg glavnog imama magistra Mustafu Efendiju Gobeljića. Tema našeg večerašnjeg druženja jeste Sedmerica u Allahovom hladu, a gost predavač je nadasve poznati vaiz Nezim Efendija Halilović Muderis. Mislim da njega posebno ne treba predstavljati, ali bar u kratkim crtama ću vas upoznati sa njim. Nezim Efendija Halilović Muderis je rođen u Žepi, završio je Gazi Husrebegovu medresu u Sarajevu, a zatim je diplomirao na Fakultetu arapskog jezika Univerziteta El Azhar u Kairu u Egiptu. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i grb sa zlatnim mačevima. Hatib je džamije Kralj Fahd u Sarajevu i trenutno obnaša funkciju šefa ureda za hadž Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Širom Bosne i Hercegovine, tako i naše dijaspore, Nezim Efendija Halilović Muderis je poželjan i veoma drag gost. Tako mu ja sada u svoje lično ime i u ime našeg džemata i našeg medžlisa iskazujem toplu dobrodošlicu. Prije nego li prepustim riječ našem predavaču, pozvaću našeg glavnog imama, magistru Mustafu Efendiju Gobeljića, da nam se obrati. Bujrum Efendi. Alhamdulillahi alladhi ja'alana muslimin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama, neka je salavat selam na našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i poštovane sestre, i meni kao i kolegi Asmir Efendiji i svima vama je pripala ugodna dužnost što imamo priliku poselamiti i uputiti iskrene riječi dobrodošlice našem večerašnjem gostu Nezim Efendiji Haliloviću, o kojem je evo Asmir Efendija kazao nekoliko riječi. Ja bih samo ovom prilikom dodao da je Nezim Efendija u višestrukom smislu simbol unutar našeg naroda. On je simbol odbrane naše domovine i svih vrijednosti koje kao narod imamo, baštinimo i tako dalje. To je poznato većini nas starijih i tako dalje. On je i simbol borbe za obespravljene koji su po raznim osnovama izgubili neka prava u našoj državi i također simbol i truda i napora vezano za socijalno zbrinjavanje tih porodica. I također mogli bismo kazati da je Nezim Efendija simbol jednog ponosnog nošenja misije koju svi mi ovdje u Bosni i Hercegovini imamo, posebno mi koji poučavamo vjeri i koji smo na neki način ispred vas u pogledu i odgovornosti i u pogledu vođenja zajednice. Dakle, on je večeraš naš gost, još jednom izražavamo toplu dobrodošlicu i evo ja mu dajem riječ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tesliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Želešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, selam na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine i sve šehide umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve oni koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Zahvalan sam uzvišenom gospodaru što evo noćas ovdje u ovoj lijepoj džami, Allahovoj kući, u ovom vrijednom džematu imamo priliku da se družimo, da nešto naučimo ili da se podsjetimo na ono što već znamo. Posebno se zahvaljujem mom generacijskom kolegi iz medrese, Mustafi Efendi Gobeljiću, glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Brčko, Asmir Efendi koji je ujedno bio i Efendija u jednog Ramazana u mojoj herojskoj žepi, zatim Safet Efendi, Islam Efendi, Amiru, Nisadu i svima vama, svim kolegama i naravno posebno vama koji ste odvojili svoje vrijeme da dođete ovdje, da zajedno klanjamo jaciju namaz, svjesni da onaj ko klanja jaciju namaz u džematu kao da je proveo pola noći u ibadetu i da se, inša Allah, družimo kroz kuranske ajete i hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada sam se sa Asmir Efendijom dogovarao oko teme, bilo je nekoliko varijanti, ali smo se opredijelili upravo za ovu temu sedmerica u Allahovom hladu i to će u stvari biti tumačenje jednog od sahih hadisa koji prenose velike hadijske zbirke. Hadis prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, jedan od vjernih ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čije ime Abdurrahman ad-Dusi, a njegov nadimak, odnosno taj nadimak mu je dao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, jer je on pripadao jednoj kategoriji siromašnih ashaba i dolazio je često, se družio sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, često je zajedno s njim jeo, ali je često sa sobom imao jednu malu macu i zbog toga je on dobio i naziv Ebu Hurajre, odnosno vlasnik malog mačeta. Ovaj vrijedni ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi u sahih zbirkama, prenosi 5374 hadisa i muhaddisi smatraju da je jedan od razloga zbog čega on prenosi toliko hadisa, zbog toga što se intenzivnije družio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na neke druge ashabe koji su imali neke druge poslove i nisu baš tako često bili u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis glasi: seb'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Sedmorica je u Allahovoj hladovini onda kada druge hladovine neće biti. Mi na Dunjaluku kada organizujemo bilo šta, trudimo se da iskažemo posebno poštovanje prema onim ljudima za koje mi smatramo da su dali neki značajan doprinos u nekom našem projektu ili koji su važni zbog toga što su na nekoj dunjalučkoj funkciji i onda tom prilikom ili napravimo neku binu ili imamo neku hladovinu ako je sunce da te ljude ne prži sunce izravno ili ako je kiša da oni ne kisnu, onda ostali ljudi mogu i da se izlože i suncu i kiši i to su naši dunjalučki aršini jer tamo i kada bi htjeli mi, neki obični ljudi, da se primaknemo na to posebno mjesto, ne daju nam redari koji su zaduženi za uspostavljanje reda ili eventualno nismo dobili pozivnicu, odnosno ne pripadamo toj kategoriji. Ali ko su ti ljudi koji će biti u Allahovoj hladovini onda kada druge hladovine neće biti? U hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji da je sudnji dan stravičan dan, da će se toga dana sunce spustiti iznad glava ljudi i da će ljudi zbog tereta onoga što im predstoji, zbog pitanja na koja će morati odgovoriti, da će se ljudi neki gušiti u svome vlastitom znoju. U predajama stoji da će neki ljudi imati svoj vlastiti znoj do svojih članaka, neki do listova svojih nogu, neki do koljena, neki do kukova, neko do pasa, neko do svojih grudi, do vrata.
Biće oni čiji vlastiti znoj će dosezati do njihovih usta i preljevaće se u njihove utrobe, a bit će oni koji će biti potpuno potopljeni u vlastiti znoj. Toga dana će biti 7 sretnika koji će biti u Allahovoj hladovini, jer druge hladovine neće biti. Ko su tih 7 sretnika? Tih 7 sretnika sigurno nisu 7 sekretara skoja, jer su oni uništavali nas. Nisu to zasigurno ni G7, oni koji pokušavaju da uspostave red silom i koji imaju duple aršine. Nisu to oni koje ćemo mi moći preko veze zbog toga što nekoga znamo ili zbog toga što iz neke zvučne familije, zbog toga što je na nekom položaju, zbog toga što ima imetak pa ga se plašimo. Ne. Toga dana će uzvišeni gospodar dozvoliti da u njegovu hladovinu uđu samo oni koji to zaslužuju. Svi ostali će biti izvan te hladovine. Tu će naravno na prvom mjestu biti Allahovi poslanici i šehidi, a onda, kako stoji u ovoj sahih predaji, na prvom mjestu je imamun adil. Pravedni vladar, odnosno pravedni pretpostavljeni. Zbog čega je na prvom mjestu pravedni vladar? Zbog čega nije neko drugi od onih još 6 pobrojanih kategorija? Zbog toga što, kako kaže imam Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilovao, da kada bi imao priliku da molim uzvišenog gospodara za sebe ili za svoga vladara, ja bi molio uzvišenog gospodara za vladara. Jer u ovisnosti od dobrote moga vladara ovisit će i moje stanje i stanje drugih muslimana. Zbog toga su naši dobri preci, a pogotovo prvi halife Hulefaj Rašidina, plašili se da prihvate emanet, odgovornost, jer su imali na umu hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: "Ma min ahadin yali ashra fama fawqa." Nema ni jednog vladara, nema ni jednog čovjeka, odgovornog čovjeka, koji je zadužen za 10 i više ljudi, illa yati yawm al-qiyamah, a da na sudnjem danu neće doći. Maglul al-yadayn, da mu njegove obje ruke neće biti vezane u okove. Fakkuhu birruhum, oslobodit će njegove ruke samo dobročinstvo prema njegovim pretpostavljenim. Au baqahu ithmu, ili će ga u propast baciti njegovo griješenje prema tim ljudima. A mi znamo da je Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu, prvi halifa Hulefaj Rašidina, kada je preuzeo dužnost prvog halife, kazao: "Inneha la amana", uistinu je ovo veliki emanet. "Wa inneha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama", i na sudnjem danu je ovo uistinu veliko poniženje i veliko kajanje. "Illa man addaha bihaqqiha", osim onoga ko ispuni taj preuzeti emanet. A Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu, taj velikan islama i drugi halifa Hulefaj Rašidina, on od brige za muslimane nije mogao da spava. Često je uveče izlazio iz svoje kuće i hodao ulicama Medine da osluhne ima li neki musliman koji ima neku svoju potrebu. Pa znamo za onaj slučaj kada je prolazeći pored jedne kuće, jedne siromašne muslimanke, čuo plač njene djece koja nisu mogla da spavaju zbog gladi. Pa je otišao sa jednim od ashaba u Bejtul Mal i tražio da mu pomognu onaj koji je bio zadužen za Bejtul Mal i onaj ashab koji je bio u njegovoj pratnji, da mu pomognu da stavi žak brašna, vreću brašna da stavi na leđa. Pa kad su mu oni kazali
pa ti si halifa muslimana, ne priliči tebi da ti to nosiš, mi ćemo to ponijeti. A on kaže, nećete vi biti pitani na kijametu za ovu porodicu, bit će pitan Omer. A onda je Omer ibn Khattab radijallahu anhu zapalio svojom rukom vatru i napravio hranu za tu gladnu djecu, a kada je htio da izađe, da ode, ova je žena kazala, Omer se ne brine o nama. Ne znajući da je to halifa Omer ibn Khattab radijallahu anhu, ti si preči da budeš halifa od Omera. Omer ne vodi računa o siromašnim muslimanima. A onda Omer ibn Khattab radijallahu anhu kaže, dođi sutra kod halife da mu se požališ. I kada je drugi dan došla, vidjela je da taj isti čovjek sjedi u sredini između Alije ibn Abi Taliba i Muaza ibn Džebela radijallahu anhuma i oni sa velikim poštovanjem razgovaraju s njim i onda je shvatila da je to u stvari halifa Omer ibn Khattab. A onda je željela da ode što prije, a on joj kaže, prije nego što odeš, hoću da se dogovorim s tobom. Kaže, koliko košta mazlema, odnosno nepravda ili zulum koji sam učinio prema tebi. Pa kaže ona, halifa muslimana, nisi ti meni nikakav zulum učinio. Pa ti si meni sinoć nahranio moju porodicu. A on kaže, tvoja glad je odgovornost halife. Prema tome moraš mi kazati koliko košta nepravda koju sam ti učinio. Pa onda ona kazala 600 dirhema. A onda je halifa muslimana kazao jednom od ashaba, idi mojoj kući i traži da ti daju 600 dirhema, Omerovih dirhema, ne dirhema iz Bejtul Mala, ne sa kase, ne iz budžeta, nego mojih 600 dirhema. I onda je tražio da se napravi zapisnik, da dvojica ashaba posvjedoče da je dana toga i toga halifa muslimana Omer ibn Khattab platio zulum koji je učinio toj siromašnoj porodici u vrijednosti 600 dirhema i oni su se, svjedoci se potpisali, a prije nego što je preselio kazao je svome sinu Omeru, svome sinu Abdullahu, sine Abdullah, prije nego što me spustiš u kabur, nemoj zaboraviti da staviš taj papir, da ga imam na sudnjem danu, da sam izmirio zulum prema toj porodici. To je taj veliki halifa Omer ibn Khattab radijallahu anhu, koji je svome sinu Abdullahu, kada se vratio iz one jedne od bitaka u kojoj je palo više šehida, kad je ugledao svoga sina Abdullaha, pitao ga, otkud ti, sine Abdullah? Pa kaže, babo, evo ja se vratio iz džihada. Moj sine Abdullah, slabo si se borio. Da si se istinski borio, ti bi bio šehid. To su velikani islama koji su bili svjesni odgovornosti. Šta znači preuzeti emanet? Isto kao što je i njegov unuk, Omer ibn Abdul Aziz, za kojeg se smatra da je on bio 5. halifa Hulefaj Rašidina, koji je bio na mjestu halife samo 2,5 godine, ne svojom voljom, silom, pod pritiskom drugih muslimana prihvatio je da bude halifa, a on se opirao i kada je izabran za halifu kazao je, budite mi pokorni dok budem ja pokoran uzvišenom gospodaru i dok budem pokoran, dok se budem držao sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ako se ne budem držao Kur'ana i sunneta, onda mi otkažite poslušnost. I onda je plačući, odnosno jecajući, došao svojoj kući, a kada ga je u takvom stanju vidjela njegova supruga Fatima, kazala je da se Omere nije šta desilo nekom od naše djece, a on je kazao, desilo se mnogo teže od toga. Od danas je tvoj muž Omer preuzeo brigu o muslimanima. Ovo je dan naše zajedničke tuge. Ovo je dan u kojem moramo plakati i zbog toga plači i ti, Fatima, jer je od danas tvoj Omer preuzeo brigu o muslimanima. Kada bi ovih nekoliko stvari imali na umu ili ovih nekih fragmenata iz života pravednih halifa, onda bi zasigurno bili svjesni da bi bilo veoma teško napraviti bilo kakvu listu na bilo kojem nivou
i teško bi se bilo ko kandidirao za bilo koju odgovornu funkciju, jer valja stati na čelo naroda koji krvari više od 1 stoljeća. Valja stati na čelo naroda koji je samo prije 20 i nešto godina u temelje ove države ugradio 200.000 insana, 200.000 duša i valja dževab dati uzvišenom gospodaru za svakog od njih. Valja dževab dati svakom onome ko se nalazi na odgovornoj funkciji, zbog čega on i svi njegovi članovi porodice rade u državnim institucijama ili državnim preduzećima, a u isto vrijeme oni koji su bez bilo kakvih kalkulacija branili državu Bosnu i Hercegovinu, oni koji su goloruki, bosi, stajali sa improvizovanim naoružanjem pred neprijateljske tenkove, a ovdje gdje je bila prva linija, ovdje na području vaše opštine, mnogo je bilo teže boriti se nego tamo gdje je bilo brdovito, gdje je bilo šume i kamena, gdje se lakše moglo skloniti. I tu su pred tu veliku vojnu silu stajali najhrabriji Bošnjaci koji su, nažalost, danas neki od njih obespravljeni. Vešabun nešaje fi ibadeti rabbi. Na drugom mjestu su mladić i djevojka koji svoju mladost provode u robovanju uzvišenom gospodaru. To je druga kategorija mu'mina koji će biti u Allahovoj hladovini. Zbog toga što je mladost najproduktivniji period u ljudskom životu. Zbog toga što u mladosti, onda kada čovjek ima i fizičku i psihofizičku snagu, tada ima mnogo više prohtjeva nego u periodu djetinjstva, odnosno u poznoj starosti. U ovom našem vremenu, za razliku od vremena u kojem smo mi odrastali kao mladići i djevojke, mnogo je više iskušenja pred ovom našom djecom. Ta naša djeca više ne moraju da idu u kino kao što je to bilo prije 30-40 godina, da pogledaju neki film. I gotovo da niko od nas i mama u zadnje vrijeme ne govori o tome, jer je to opće poznata stvar, da nam nije dozvoljeno da u našim kućama imamo istaknute likove, odnosno slike ljudi i životinja na našim zidovima. I to je prevaziđena stvar koja je potpuno jasna svima nama. Ali, nažalost, svi mi u našim kućama imamo i televizije i laptope, imamo mobitele, imamo mogućnost da sve šeitanluke koji se pojave na bilo kojoj tačci zemaljske kugle, da imamo tu pred sobom, odnosno da imaju pred sobom naša djeca. Ta naša djeca imaju mnogo više iskušenja, imaju mnogo više opasnosti nego što smo mi imali onda kada smo odrastali. Doduše, i odnos naših roditelja prema nama je bio sasvim drugačiji. Ja se ne sjećam kada je mene moj babo rahmetli zagrlio kako treba i poljubio dok nisam dobro odrastao. Jer su stari ljudi govorili da čak dijete treba ljubiti onda kada spava, da iskažemo svoju ljubav, jer ako mu damo previše slobode, odnosno ako mu damo previše fursata, ono će to zloupotrijebiti. Naravno da smo mi sada u nekom sasvim drugom vremenu u kojem u stvari preživljavamo one predznake sudnjeg dana, kao što Muhammed a.s. kaže kad govori o onim predznacima sudnjeg dana, i da veledatil emetu rabbeha, kad robinja rodi sebi gospodara, kad majka rodi vlastito dijete, pa onda ono prva riječ koju bude naučilo je da neće i nastavi s tom svojom retorikom i onda kada odrasti. U ovom našem vremenu velikih iskušenja za ovu našu omladinu, oni koji padaju uzvišenom gospodaru na seđdu i oni koji čuvaju svoj moral, oni imaju posebnu vrijednost. I oni će, inša Allah, na sudnjem danu biti u Allahovoj hladovini. Ali da bi imali zdravu, da bi imali pametnu, dobru omladinu, moralnu omladinu, moramo s njima raditi. Moramo mnogo više razgovarati. S našom vlastitom djecom moramo se više družiti.
Moramo svakodnevno odvajati vrijeme za našu djecu. Moramo im stalno ponavljati i pričati ko su i šta su. Moramo im govoriti o njihovim obavezama prema uzvišenom Gospodaru, njihovim temeljnim obavezama. Moramo im govoriti o obavezama prema roditeljima, prema braći i sestrama, prema rodbini, prema komšiluku, prema užoj i široj zajednici. Stalno moramo s njima pričati, razgovarati, ali moramo im mi biti vlastiti primjer. U svemu onome što im govorimo, moramo im mi vlastitim primjerom o tome govoriti. Jer se bojim da u stvari neki od nas mislimo da ispunjavamo naše obaveze prema našoj djeci time što im ispunjavamo njihove želje. A mnogo je želja mladih ljudi i nije lako sve te želje ispuniti. A mi se trudimo da ispunimo te želje. Trudimo da im damo više nego što im treba. Za razliku od naših roditelja koji su nam davali samo onoliko koliko oni misle da nam treba. Ne onoliko koliko mi hoćemo, onoliko koliko mi želimo, već onoliko koliko oni misle da nam treba i mislim da su u tom pogledu imali ispravniji pristup od nas. Ne zaboravimo da možda u ponekog od nas djeca koja žive zajedno s nama u istom stanu, u istoj kući, da u stvari oni ne žive s nama. Oni nisu tu s nama. Jer pregrade između nas i naše djece nisu to pregrade samo ona debljine onog rigipsa ili debljine pregradnih zidova. Pregrade između nas i naše djece su ponekad na udaljenosti 100 ili 1000 kilometara. Jer možda naša djeca koja imaju pristup internetu, neograničen pristup internetu, možda im više nismo mi autoriteti. Nisu im roditelji, nisu učitelji, nisu imami, nisu profesori. Za njih su autoriteti neki sumnjivi ljudi, pojedinci, oni koji do imetka, do bogatstva dolaze na neobjašnjiv način. Zbog toga treba da odvajamo mnogo više vremena, da razgovaramo s našom djecom, da svaki dan s njima pričamo, da ih stalno upozoravamo ko su i šta su i da neke stvari ne smiju da rade. Da ih upozoravamo da dobro vode računa o tome s kim se druže, s kim izlaze, s kim komuniciraju, šta pričaju, šta razgovaraju, jer u ovisnosti od njihovog društva ovisit će u stvari i njihovo ponašanje i da se trudimo naravno da ih hranimo sa halal hranom. Da ono što im dajemo od hrane, makar to bilo skromno, da to bude halal. Da ih oblačimo samo od halala. U to dobro vrijeme u kojem su muslimani vodili računa o sebi i svojim porodicama, zabilježeno je da kada bi žene izlazile iz svojih kuća da prate svoje muževe, da rade dnevne poslove kako bi zaradili na faku, one nisu govorile daj donesi to i to i moraš nam obezbijediti to i to i kad ćemo ići da se podmirimo, nego su govorile boj se Allaha, donesi nam od halal imetka onoliko koliko možeš. A i ako nam ništa ne doneseš, dobro nam došao. Jer je nama, članovima porodice, mnogo lakše trpiti glad na dunjaluku, nego da trpimo džehennemsku vatru na budućem svijetu. Zbog toga je važno da naše živote i živote naše djece uspostavimo na islamskim vrijednostima, da se hranimo, da se oblačimo, da zarađujemo, stičemo imetke samo na halal način i da budemo zadovoljni samo sa onim što nam je halal. Ko bi od vas, odnosno nas, ove srednje i mlađe generacije, pristao, odnosno ko bi mogao da pomisli da živi na način kao što su živjeli naši roditelji? Uz primitivnu zemljoradnju, težački život, gdje se nije radilo u firmama i gdje su se rađala djeca i nije se pravio plan koliko će se imati djece, onoliko koliko Allah da, gdje se sa malo sredstava hranila ta porodica i gdje je ta hrana koju su pravile naše majke imala poseban ukus. Jer sada ove naše hanume mogu da nabave u ovim velikim centrima, mogu da nabave razne začine.
i mogu da prave najmoderniju hranu po najmodernijim receptima. Ali sam siguran da većina nas poželi da okusi, da ima slast mi u Žepi kažemo mame, ili oni majčini, oni čorbi, oni starinski čorbi koje su pravljene sa najobičnijim začinom od ulja i od brašna. Ali šta je to što fali u hrani koju prave naše žene i koju mi jedemo? Fali ljubav koja se ne ugrađuje u to. Jer kada god su naše dobre majke pravile hranu, one su je pravile sa bismilom i sa željom da sve što naprave da pojedemo u slast i da nikada iz naših kuća ne izađemo gladni i kada god dođemo svojim kućama da nas čeka topli majčinski osmijeh i da ono što jedemo da ima zaista pravi okus. Rađulun kalbuhu muallakum bil mesajid. Na trećem mjestu je čovjek čije srce je vezano za džamiju. Onaj ko ne može bez džamije. Onaj ko razumije da mu je džamija važnija od njegove vlastite kuće. Jer bi džamija ovdje u ovom vrijednom džematu trebala da bude centralno mjesto i najvažnije mjesto u ovom džematu. Jer jedino smo se noćas mogli ovdje okupiti u ovolikom broju samo u džamiji. Niko od vas, bez obzira da li neko ima veliki stambeni prostor, koji uglavnom samo djelimično koristimo, ili imamo neke velike poslovne prostore, niko od nas, pa i kad bi se mi usudili, možda ne bi baš bile saglasne naše hanume, pa možda bi jednom mogle i da nekako to preko toga pređu, ali ne bi dozvolile da 5 puta nam neko dolazi u kuću, pogotovo da organizuje ovakvu tribinu. Bili bi nepoželjni, ako bi hanuma dozvolila, ne bi vjerovatno djeca. A jedino ovdje, u ovoj Allahovoj kući, možemo da se osjećamo komotno i da niko nikoga ne smije da pogleda poprijeko. Prema tome, u Allahovoj hladovini na sudnjem danu će biti onaj čije srce je vezano za džamiju. A šta to znači? To znači da mi, Bošnjaci, muslimani, moramo ukrašavati naše džamije našim prisustvom. Jer ukras ove džamije nisu ovi tepisi, nisu ni lusteri, nisu ni kvalitetno urađeni ovi zidovi, ni mimber, ni mahfil, ni grijanje. Ukras ove džamije, svake druge džamije su muslimani, džamatlije koji dolaze u džamiju. A mi znamo da mi živimo u vremenu u kojem patimo od formalnosti. Znamo da uložimo u naše džamije velika materijalna sredstva, ali onda ne znamo da je održavamo tu džamiju. Onda ne dolazimo u tu džamiju, isto kao da je to neki strani objekat, isto kao da nama ne treba ta džamija. I kad smo skoro kupovali prostirku u džamiji gdje ja stanujem u tom džematu na vrelu Bosne, kupovali smo ove moderne, dobre tepihe, u vas je, čini mi se, još malo kvalitetniji ovaj tepih, jer kažu najbolji su ti tepisi od 1.000.000 čvorova, jer oni mogu da traju vremena. I vjerovatno ovi tepisi, ako budemo nastavili da dolazimo samo nas nekoliko, da dolazimo na vaktove, vjerovatno oni mogu da nažive i nas, možda i našu djecu. A znate li vi šta je bila prostirka u džamiji Muhameda alejhi selama? Može ova omladina nek uđe malo na YouTube tamo pa da malo pogleda. Da je 20 godina džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila prostrta posebnom prostirkom. Imala je pijesak. Znači nije bilo tepiha, nego najobičniji pijesak, ali čak malo grublji, oštriji pijesak koji kad bi se palo s čelima i nosavima, kad bi se palo na seđdu, onda bi se osjetila hrapavost tog pijeska. A onda je u vrijeme halife Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, halifa muslimana, odlučio da promijeni prostirku.
U to vrijeme, naravno, muslimani su mogli da obezbijede prostirku iz Perzije, da bude to najbolja ručna izrada, najkvalitetniji tepisi, jer je to džamija Muhameda alejhi ve sellema, trebala bi da ima najkvalitetniju prostirku. Ali nije. Halifa Omer ibn Khattab radijallahu anhu nije dozvolio da se iz Bejtul Mala kupuju skupocjeni tepisi. On je naredio da se iz Bejtul Mala odvoji nešto malo sredstava i da se obezbijedi malo bolji pjesak. Malo kvalitetniji pjesak koji, kada se bude padalo na seždu, neće ostajati na čelima ashaba. Jer je znao da imetak muslimana iz Bejtul Mala treba da ide svima onima kojima taj imetak pripada u islamskoj državi i tamo gdje se islamska država bude proširivala. Zbog toga je važno da odgajamo generaciju Bošnjaka muslimana koji će voljeti džamiju i čija srca će biti vezana za džamiju. Koji će kada čuju ezan sa munare džamije znati da je to uzbuna za džemat. Jer ezan sa munare džamije je poziv na namaz, odnosno poziv na spas. A u Sahih predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da čovjek propusti samo ikindiju namaz bez opravdanog razloga, da ga klanja. Napravio je sebi veću štetu nego da je u jednom trenutku izgubio sav svoj imetak i svu svoju djecu. Samo da propustimo ikindiju namaz, da nam prođe ikindija namaz, napravili smo sebi štetu onakvu kakvu su nam neprijatelji vjere napravili. Da u jednom trenutku izgubimo sve svoje članove porodice i da izgubimo sav svoj imetak. Zbog toga je Omer ibn Khattab radijallahu anhu jednoga dana kada je zakasnio na ikindiju namaza, bio je zabavljen na svome posjedu, kada je došao pred džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidio je da ashabi zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem izlaze iz džamije. On je, da bi sebe kaznio zbog toga što ga je ta njiva zabavila od ikindije namaza, on je tu njivu uvakufio. Ja sam siguran da kada bi mi imami, ali i vi naše džematlije, kada bi vakufili sve ono što nas je zabavilo u odnosu na obavljanje zajedničkog namaza u džematu, našim džamijama, da bi vakuf bili naši laptopi, mobiteli, televizije i kuće, i imanja i auta, i ništa ne bi imali u privatnom vlasništvu. Sve bi bio vakuf. Ovaj džemat bi bio u potpunosti vakuf. Zbog toga se trebamo truditi, inša Allah, da budemo od onih koji vole džamiju, koji se odazivaju na poziv muezina, jer je to poziv na namaz i poziv na spas, i da džamija ne bude samo mjesto gdje ćemo obavljati namaz i da se onda raziđemo, da odemo kućama, nego da džamija uistinu bude istinsko, pravo, centralno mjesto. Mjesto gdje će se muslimani međusobno savjetovati, gdje će jedni drugima pomagati, gdje ćemo da se upoznamo, da saznamo da eventualno u našem komšiluku možda ima neko gladan, možda ima neko dijete koje hoće da uči, a nema sredstava, pa ćemo se potruditi da pomognemo takvoj djeci. Možda ima neki džematlija koji ima problema sa svojom djecom, ima problema u svojoj porodici, pa ćemo se konsultovati, pa ćemo mu iznaći rješenje da mu pomognemo. Da budemo one prave džematlije mu'mini, koji kada nekoga od nas nema u džamiji, da pitamo šta je s njim. Da idemo da ga obiđemo, da vidimo. Jer oni muslimani koji ne čuju ezan, koji ne dolaze na namaz, oni spadaju u kategoriju bolesnih muslimana. A Muhammed al-Islam kada govori o haku muslimana, odnosno drugog muslimana, onda kaže hakul muslima ili muslimi sit, znači ima 6 onih prava muslimana, odnosno na drugog muslimana, pa na 5. mjestu je vejda merida faudhu. Kad se razboli neki musliman, onda odi da ga obiđiš. Kad se razboli neki Bošnjak u ovom džematu pa ne dolazi u džamiju, moramo otići da vidimo jer se on razbolio. I to je mnogo teža bolest od onih fizičkih bolesti, jer kad čovjek se razboli od neke fizičke tjelesne bolesti, onda ide u bolnicu. Ali kada imamo bolesnog muslimana koji nije dio našeg džemata, onda je to mnogo, mnogo teža stvar. I da mi, džematlije koji dolazimo u džamiju, budemo zabrinuti za stanje drugih muslimana, da se brinemo, sikiramo,
Da ne budemo mirni sve dotle dok u našem džematu ima i jedna sportska kladionica. A ima ih po našim ovim većim džematima, sve više ima sportskih kladionica. Eto, nisam tražio informaciju, ne znam da li to ima ovdje. Bilo bi mi drago da nema. Ali imamo prodavnica u kojima se prodaje alkohol. Imamo Bošnjaka koji hodaju ovom bosanskom zemljom, koji konzumiraju alkohol, donose alkohol u svoje kuće. Ima muslimana koji koriste kamatu. Ima muslimana koji javno čini razne grijehe. Ima Bošnjakinja koje kroz naše džemate hodaju svakakve. I sve to treba da bude naša zajednička briga. Jer Muhammed a.s. kada ga je upitala Aisha radijallahu anha, nuhlaku afina salihuna ja Rasulullah, hoćemo li biti uništeni Allahu poslaniče, a među nama ima dobrih ljudi, kale na'am idha kathura al-khabath. Hoćete. Onda kada se rasprostrani razvrat. Onda kada se javno budu činili grijesi. Onda kada se oni koji padaju Allahu na seždu budu osporavali, kad se budu napadali, kad se budu isljeđivali, kad se budu na nivou Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kad se donese preporuka da u pravosudnim institucijama ne mogu da rade pokrivene Bošnjakinje, muslimanke. Isto kao da mi živimo u nekoj zemlji u kojoj se mi nismo borili ne samo za Bošnjake, nego borili za prava svih građana u ovoj zemlji. Na 4. mjestu je Ređulani tehabba filla ištema alejhi ve tefarraka alejhi. To su 2 muslimana i 2 muslimanke koji se sastaju u ime uzvišenog Gospodara i koji se kao takvi rastaju, odlaze jedni od drugih. Sigurni jedni od drugih. A Muhammed a.s. kaže la tadkhulul džennete hatta tu'minu. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Jer onaj ko ne vjeruje ne može ući u džennet. Vela tu'minu hatta tehabbu. A nećete vjerovati dok se međusobno ne budete voljeli. Evela edullukum ala še'in idha fe'altumuhu tehabebtum. Želite kako kaže Muhammed a.s. da vam kažem, ako nešto budete radili, da ćete se međusobno voljeti, efšu selame bejnekum, širite međusobno selam. Ali selam, ne selam sa jezika, već selam iz naših duša. Da kada se 2 muslimana susretnu, da oni samim time što jedan drugom nazovu selam, odnosno ovaj drugi odgovori, da oni garantuju jedan drugom da su jedan od drugog sigurni. Da musliman neće muslimana izdati, da ga neće prevariti, da neće otkriti njegovu sramotu, da ga neće izdati, da kada mu musliman povjeri neku svoju tajnu, da on s tom tajnom mora da umre, jer ne smije da prenosi tuđe riječi, jer je to nemimet, a nemimet je težak grijeh. Ne smije da potvara druge muslimane. Moramo da se međusobno volimo i u stvari ovaj hadis bi trebao da bude mjerilo ili vaga našeg imana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Da li mi uistinu jedni drugima želimo ono što želimo sebi? Ako ne želimo jedni drugima ono što želimo sebi, onda nismo pravi mu'mini. Jesmo mi muslimani i možda dobri glumci u vjeri. Dobro teoretišemo o vjeri, pričamo o vjeri, vazimo, ali nismo praktični muslimani. Nismo pravi mu'mini ako ne budemo radosni onda kada se raduju drugi muslimani. I zbog toga je jedna od obaveza naši, kad nas musliman pozove na neko veselje, da mu se odazovemo. Naravno da je to veselje u skladu sa šerijetom. Da nema tu alkohola, da nema golotinje, da smo dužni da mu se odazovemo. Mi mjerimo svoje vjerovanje time što smo radosni kada god čujemo da je neko dijete u našem komšiluku, među našom rodbinom uspješno, polaže dobro ispite, ima dobar prosjek, došlo do nekog dobrog, pristojnog posla. Da se radujemo onda kada negdje u našem komšiluku imamo uspješnog Bošnjaka koji se bavi biznisom. I da stalno molimo Allaha da mu poveća nafaku. Jer ekonomski jaki muslimani, Bošnjaci, oni će inša Allah biti od koristi za svoju porodicu i za širu i užu zajednicu.
ali u isto vrijeme da budemo tužni onda kada su tužni drugi muslimani. Da smo tužni onda kada gledamo da u našem komšiluku propadaju familije. A ima mnogo takvih familija. Ja sam prije nekoliko godina bio na sjeveru Njemačke i sad bio sam u društvu jednog bogatog Bošnjaka iz Crne Gore, iz Bijelog Polja, i kažu ovo je najbogatiji Bošnjak na sjeveru Njemačke, u jednom malom mjestu Marne iznad Hamburga. A onda on kaže, halalite, nije to tačno. Ja sam najveći siromah. Nema niko siromašniji od Bošnjaka u ovom mjestu. Ja imam hotele, imam ja auta, imam ja zgrade, imam ja materijalno. Ali imam 3 djeci, ali samo na papiru. Moja kćerka sa 17 godina živi kod Švabe u komšiluku. Moja 2 sina me ne slušaju. Prave meni probleme i prave probleme u društvu. Ja bih volio da me moje dijete zovne babo i da me zagrli. I da me posluša kad mu nešto kažem, nego sve ovo što imam materijalno. Volio bih da sam podstanar. Da nemam ništa, ali da imam svoju djecu. Ima i nas koji smo pravili velike kuće ili pravimo velike kuće, pravimo velike poslove. Ponekad i vazimo drugim ljudima, ali nismo sretni. Zbog toga što pravimo mnogo veće kuće nego što nam trebaju, ali u tim kućama nemamo rahatluka, nemamo mira. Zbog toga Muhammed a.s. prenosi da u kutsi hadisu stoji El mutahabune fi dželali lahum menabiru min nur, oni koji se vole u moje ime, oni će na budućem svijetu imati dvorce ili imat će velike balkone od svjetlosti. Jagbituhumul anbijau ve šuhada, njima će zavititi na tom položaju, na toj nagradi i Allahovi poslanici i šehidi. Na 5. mjestu je وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Čovjek kojeg pozove ona koja je lijepa, koja posjeduje ljepotu i koja posjeduje položaj u društvu, da počini grijeh s njom, pa on kaže inni akhafu Allah. Ja se bojim Allaha. Draga moja omladino, dobro čuvajte svoj moral. Dobro čuvajte svoj obraz. Nemojte da se osamljujete sa ženskim osobama, jer kako stoji u hadisu Muhammeda a.s. tamo gdje se 2 osami, šeitan je 3. I ne samo to da je jedan šeitan, jer šeitan ima svoju vojsku. Kako Allah dželešanu kada dozvoljava, odnosno kada je odlučio da do kijameta ostavi prokletog šeitana i njegovo društvo, da zavode ljude, Allah dželešanu kaže ve ajlib alejhim bi haylike ve rajlik. Ti njih napadaj svojom konjicom i svojom pješadijom. Prema tome, prokleti iblis, on nije sam, jer da je on sam bi se lako s njim izborili. On ima svoju konjicu, ima pješadiju. Ve šarikhum fil amvali vel evlad, i ti učestvuj u njihovim imecima i njihovoj djeci, njihovom porodu. Va'idhum vema ya'iduhum šeitanu illa gurura, i daje im obećanja, a prokleti šeitan samo daje pusta obećanja. Što znači da prokleti šeitani ponekad u imecima nekih ljudi i u njihovom porodu imaju dionice, imaju udjela u tome, a to su oni koji se ne drže Allahovih propisa. Zbog toga onaj čovjek, odnosno onaj mladić i ona djevojka koji sačuvaju svoj moral, koji imaju priliku da počine taj veliki grijeh, zbog kojeg se zatrese arš uzvišenog gospodara i zbog kojeg je predviđena šerijatska kazna za onoga koje je neoženjen ili neudata, 100 udaraca bičem, ili oni koji su udati ili oženjeni, udata ili oženjeni, da se kamenuju na javnom mjestu. Čuvajte se dobro tog grijeha. Veređulun te saddaka fe ahfaha hatta la ta'lemu šimaluhu ma tunfiku jaminu. I čovjek, na 6. mjestu je čovjek koji daje sadaku tajno, na način da njegova lijeva ruka ne zna šta je dala desna. Da kada dajemo za nešto, kada hoćemo da pomognemo drugima, da se trudimo da to sakrijemo.
Da ne bi slučajno u tome što dajemo, da ne bi bilo dvoličnosti, da ne bi bilo rija, da ne bi bilo pretvaranja, da ne bi to nešto dali i dali možda više samo kako bi nas neko pohvalio kako smo darežljivi, već da dajemo u ime uzvišenog Gospodara i da to pokušamo da sakrijemo. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. I čovjek koji spomene uzvišenog Gospodara onda kada je sam, kada je u samoći i onda zaplači. Mi ponekad možemo u namazu, kad smo u džematu, možemo da uljepšamo namaz, pa da malo ostanemo duže i na rukuu i na seždi, uljepšamo malo namaz, da budemo skrušeni u namazu, pa možda i da zaplačemo. Ali prava pobožnost je onda kada uveče, kada naši ukućani spavaju, mi sebi navijemo mobitel i sahat i onda ustanemo i klanjamo noćni namaz, padnemo Allahu dželešanu na seždu i pustimo suzu i zamolimo Allaha da uputi našu djecu, da ih učvrsti na putu istine, da molimo za obespravljene muslimane širom svijeta, da molimo uzvišenog Gospodara i onda kada ga molimo, a on je u zadnjoj trećini noći, onda je najbliže svojim robovima, on odgovara na te dove, onda kada budemo plakali iz strahopoštovanja prema uzvišenom Gospodaru, kad smo sami, onda će to posvjedočiti da smo pravi istinski vjernici i da ćemo inšallah biti u jednoj od ovih 7 kategorija u Allahovoj hladovini, kada druge hladovine neće biti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja koristim priliku da se iskreno zahvalim našem večerašnjem gostu, muderisu Nezimu Efendiji Haliloviću, na ovim jasnim, iskrenim, toplim savjetima i uputama koji su nekako, mogli bismo kazati, univerzalističkog karaktera, dakle, vrijede za svako vrijeme, svaku situaciju, svaki dio planete gdje žive muslimani i ponekad mi imamo običaj kazati, ma dosta nam je i vaza, međutim nije to ispravno. Allah dželešanu u Kur'anu kaže, istizbillah fezekir fe inne zikra tenfeul mu'minin, opominji, tvoja će opomena koristi vjernicima. Dakle, nikada mi ne znamo kad će se kod koga od nas ona lampica upaliti, kad će nam nešto postati posve jasno i tako dalje, a evo večera smo imali priliku da nam mnogo toga bude jasnije nego što je to bio slučaj do sad. Evo ja ću sada dati još riječ našem imamu, domaćinu, da se zahvali i zatim ćemo okončati ovu druženje. Također, zahvaljujem se muderisu Nezimu Efendiji Haliloviću, muderisu, koji nas je počastio ovim svom govoru. Također, zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme, došli da se družimo u jednoj od Allahovih kuća, a ja ga molim uzvišeno, kao što nas je okupio ovdje, da nas okupi ako Bog da u njegovom hladu. Amin. Assalamu alaikum.